Znate šta bi samo rekao, svaka čast vama curama kad idete kupovat donji veš. Jer ja iskreno kad sam skužio koliko je to komplicirano, meni nije dobro. Prvo, za vas koji ne znate, kao ja, imate grudnjake u šiframa, doslovno u šiframa, znači imaš 75C, 80D i to su ti sve različite veličine, ali brojevi nisu sad kao tipa od 0 do 10, nego od 0 do 100. Znači meni to nije jasno. Je li moguće da to postoji tolika količina tih različitih veličina? I da bi još bilo bolje, kad kupuješ gaće i grudnjake, to stoji odvojeno. I onda ti trebaš naći gaće koje ti odgovaraju, veličinu i taj neki oblik sa istim oblikom i veličinom ko grudnjak. To jest nije ista veličina, ali shvaćate što ću reći, kao ista kombinacija. Ali to stoji odvojeno. Zašto to nije spojeno? Meni to nije jasno. Tako da, vama curama svaka čast, ja bi odustao. Ja bi otišao doma bez gaća i bez grudnjaka, ne bi ništa nosio na kraju, jer meni je to toliko komplicirano bilo, mozak me zabolio iskreno nakon svega.